Hello muntina namite hajausi lemna kahin nei kinun chule tuni khol hamur nisim gup sangni le somni langa din jong thusu chum ho kuki time sa kun phondoh na anei kitawiti Manipula popular government ki sip na ding to kisaya Kuki zo MLA hon pan ala lo diwin Kuki pi Manipulin jani chun thupi anani zuvinahi Hichi Kim le aba kai kiloi khom na chum hon Friday nia chu Kim Secretariat Conference Hall bizanga kheu khom na ananei na wa chu thulu na anase mo hi Kim thu soi na sei na chun Kuki zo MLA koima Manipula popular government sim na dinga to gon kiti phon apan ala lo ding ovin Kuki CSO hon kinup tu na akineziati Kim to kheu khom na za ho chu a hi le Kuki Student Organization General Headquarters Kuki Khanglai Lompi General Headquarters Kuki Christian Leaders Forum Kuki Women Union General Headquarters Kuki Women Organization for Human Rights General Headquarters Kuki Chief Association Manipur le Kim District le Unit ho hiwi Kim thu so achun itabong din mon hlungjong le Kuki zo ho pule pagam chondan identity political social economic right ho khatsa ki sumang theilo ding koiman jong hichi ho sumang na dia pan ala theilo ding a hiati Kim thu soin a sei ben achun Kim le aba kai ho kinup tu na chu Kuki zo mi pi ho deile tu mahin kinup tu na ho chu Kuki zo sia ding a hi to kilhona mi pi ta khela hlandwa MLA hon azui diwa hi tin asezuvina hi he thei khat chu ni phe masanga chun Manipur BJP President Sarda chu New Delhi BJP lubo ho to Manipur boina thu le Manipula popular government sim do ding ho thua anaki mutu vinahi Sarda Manipur ahung kile chun BJP office in Fara BJP MLA ho akau khomin akal su na thua report ana pe nahi Sarda in Manipula BJP MLA ho to ake ho chai chun thusu mi ho ko Manipula thusu tha chum ho BJP lubo ho ka het sai atin popular government aga na thei pena tundo ding in jong nge na kaneji tin anase jinahi Hichini khwa thusu mi ho to holim na chun Manipur Chief Minister Lui N Biren Singh in Manipura meilele Kuki zo kiloi khom na ho Central Sarkar in ake ho pijing a hin Manipur boi na thu hi aphalang mano na khara hiati BJP MLA ho zong popular government tha sim ding din muna ka tawe tin Central BJP leader ho ake het satan agang thei penin Manipula ki chamna umin tin popular government zong ki tungdo ding a hi tin Biren chun anase jinahi Infarsunga school le college ho sumki don jing le ki phinaja chum ho simlai ho ki mancha jing deilo na in jani chun Manipur Phaicham district chuma ki phinna anumina hi hichi ki phinna chu simlai ki loi khom na somlugumin jilkung ki loi khom na Coordinating Committee on Disturbance Free Educational Zone demand ho makai na noiza ki bola hin Jani chun lampi azuyovin school le college ho hi sumdon namuna manta lo ding chule ki phinaja chum ho ajo simlai ho manta lo din nge na anniu vinahi Jani ki phinna chu asom legi channa annual free educational zone demand day to kisaya ki boldan in jong akise jinahi Infara lampi zuina chu thaumei ban thaugrang anake panin Infar college kwa kai thila anake chai jinahi hitobong ma chun kak ching thobar le Bishnupur district ajong ki zot na anominahi Democratic Student Alliance of Manipur Desam President M Somorjirin thusu mi ho koma asaina chun ki phinnahi achi sa sangni le git kuma kuna kumsi le ki bolzing a hin thimjil namun ho su boya omlo na dia ki phinnahi anake bolzing a hi ati Chule government hinga zong nge na chum point segi aki pilurin hijila achun thimjil namun hoa sumdon umsa ta loading chule kumkhat sunga nizani le somni be school kaiding ti ho ahiati District Supply Officer DSO Churachandpur le Phaljolin NFSA anchangla do na dinga release order le Enchang la phading anagun to zo nungvin headquarter venga godanga assembly consensi chum hoding enchang hobdo na jani chun annei zuvinahi jani chun 58cc pool asia kun rationing agent hon enchang a kilawinahi NFSA enchang a hile CAF le PT vet suin noiza hobdo ahin jania chu Churachandpur AC noiza rationing agent hon PDS enchang
ala utol hanin phaljol le sisipul district sunga assembly constituency group sunga rationing agent umzosin anchang akila tawin phatlem changma sapena ration card nei ho hinga ahin hop to kidiwahi anchang kota to kimana NFSA card surrender per aumovin NFSA anchang chang thei dinga kilom lo tamta ho min su mang ahi zawin kota akim suinahi tu chunga NFSA anchang hop to ahi le Jun sang ni le som ni langa kota ina se zuvinahi enchang ahi le NFSA beneficiaries dungzuya hungzi ahi India gamsung pumpia National Food Security Act NFSA noya enchang mutheiding beneficiaries tamta hola Manipur state sungle adi a Churachandpur district sunga NFSA card neisa tamta hon Aadhar seeding abol lo ziwin beneficiary lisa kuna aminu thai manga umahi hitabonga rasan kana inkun min umzalla Aadhar card to kizomat LAHKHOM zile adon selo tamta omzia Sisipul district in enchang achandinga lomza changtheilowa umdo ahin kota jingjong hata asu kima umahitin asizuvinahi Achisa zun nisim nga chanchun Manipula COVID positive case mi som lagum het do anhin tu chana dingin active case som gu lagup alhingtan tu kumadinga COVID ja mi thina tu omnai punahi Integrated Disease Surveillance Program IDSP in July nisim nga THUSOH anabol na wachun COVID positive tha ho chu Bisnupula ki patmi sagi Infawisa ki patmi guble Infarisa ki patmi thumahi District guma ki pat semper som thumlako test ki bolla semper som lagup chu COVID positive anaki hedo hi July nisim nga nia COVID positive ma ki hedo ho chu RT-PCR True Net test akuna ki mando anhiwi Tu chung COVID case tha hung ki het do ki pa Saturday ti chu jun nisim nga positive case mi som lagum hi nikhat a positive case ki het do atam pena hinalaizi July nisim khara ki pa jani chana mi jani le som thum COVID a pa dam do a home isolation le hospital a ki pa anakil ha do hitawi Sangni le som ni kuma COVID hung uma ki pa jani chana Manipula COVID positive case 1,40,336 hitan hijila achun mi 1,38,121 ho anadam do winahi Myanmar gamsunga cheng nammi ten official lia Kuki State Flag phondoh na anniu United Kuki State Council Government of Kuki State akun THUSOH kimun asaina chun achi sa July nisimli ni khuchun Kuki nampi phatsa le het pi na dungzuin Kuki State Flag chu official lia Kuki National State Flag adia GP ahi ta ding dan phondoh na anei tawinahi THUSOH asai ben achun hichithulu nahi Kuki nammi Myanmar sungle pulama ho kinuptu na dungzui le tosot na dungzuya Kuki nam ki pum khatna hinale athani nawet sa na hichi phondoh nahi ananei wa hi ati hichi Kuki State Flag hin Kuki nam mi te lungtup le collective will represent abor hin chule hichi hin nam mi te hasan le gan theina chamna thuta nadi le atuma ki vai pu na dia ki pi thana vet sa hi hitol hana hichi flag hi jana sangta puma vanuya Kuki chati zosi mimal hian kiloi khom na hi jong le khaido chi din jong thu phun chun asei na hi chule flag design le color in vet sa cha hi le Kuki chate hi culture le history a hota le Kuki nam mi te mantam dan avat sai na hi hiji chun hichi Kuki State Flag hi kiloi khom na zo si le za zo sin jong Kuki te official emblem hi jana nei ta het pi na anei diwin phondoh na jong an nei na hi Kuki chate ki zot man na umsun highway thua nasata igal miu mai lho akun doudalna anom jingin hitol hon chun thinglanga chen khompi milong hon jong doudalna thu phun a hin nei jingu ban jamin jani khojong chun rongmei naga yut ki loi khom na hon jong THUSOH a hin nei win hichi kangui le lam ka ki zot man na lampi sim phat na achi la jingna sunga hin milong hogam phasa pi azot pa hin Hichia cheng milong ho dia bin na le cham na subui the a hi dan thu phun a hin nei kirun kiloi khom nan a sei na wachun hichilam pi kisim hi thingnui ho thani na noi za chi la a hin khununga Kuki SO group ho kem hin sa na ding le Myanmar akun ami teu hin tolu na ding chule gamlei sin hin chu na thei dia mala na hi khading hamtin alung kim lo naw phun do na anniun
Hichi hin zat de ni ka abuina le deyum lo thil su alhut the hi tin thusu chun asei na hi hitol hon chun government langa kun akisei pi thu nei hon hitabong mala na hi to so na le ki thu pi na anei lo diwin nge na anei un hi aji chu hitabong mala na hi milong te ki pi hla na le hi na zalo na hin hija chu hichina to na hi agam sungwa achil ha sa lo diw a hi dan jong thu phun a hin neun hiji chun nam sunga abol the asei the hon milong ho ti za na le gam e hin ki chu khadi ham tia akicha na pau hi Kuki ten anei lo dano het sa pate cha hechilam pi be boilova iman cha thei diu hi athu pi pen hidinga hi aji chatu pera mi thu sei zo si kidin te pi jing ding chu aphan hi be se lo di ham tia geloi jing jong le abang chun anadat thei lo loi aum kidin a hin athu pi pena lampi lamhlahna ki kom tu na om thei ding chu hi pen ding hi Kuki Student Organization Kerala Guna het sa thupun kimun asay na chun Kuki Simlai Koitabong Kannur University Noya affiliated hi Mary Martha Art and Science College A+ Mananthawadi Wayanet Kerala Muna M Science Computer Science lekha simnom le kot ake hongi chule hichial hin na thei ding ho chu hi le B Science Computer Science Mathematics Physics Chemistry BCA a hi lo le any paper maths jauna Hezi chun Koitabong insunga hasa hinla bachelor degree B Science Computer Science Maths Physics Chemistry BCA hinchai MSc Computer Science simnading borzo lo au male scholarship offer jong au min lungdu na nei hon anuiza contact number ki pia hi inaki zamat pi thewa hi ti chu General Secretary Kuki Student Organization Kerala Akuna het sa thupun ki muchun asai na hi Indian Home Ministry MHA in Friday ni khutsun Kuki thingnoi ho to ki ho na annei ovina hi athum chan na ki ho na annei naw wachun SO kinup tun a khielding thilum ho jong asei khomovin chule kem om jinglai ho sei khom na le amun chu na ding ho ana sei khomovin hi tu masang meeting ani wei chen na junisim ko le junisim som laguma chun center le thingnoi ho ki ka highway su boilowa phatia honding meither government ko ma pi lu ding ho ana sei khomovin hi Hichi MHA le Kuki tingu ho ki ho khom na chu mei disim thum sangni le somne thuma ki pa ana khalo to atha be a kumni zo wa ki tha pa rahi chule thingnoi lam kai hon Kuki mi pi te henga athum le ange othu pi pen chu Union Territory with Legislature hi chule thingnoi lam kai hon Kuki mi pi te dinga athum le ange othu pi pen chu Union Territory with Legislature hi MHA in SO kinup tu na ground rule ho thavel ha na aneyovin hito kilhon chun mabana ki ho khom na tul ha ki chailang ki ding a hi dan asei be na hi langkhat Manipur former chief minister Birenin gamsunga gale tur lo na hi sangni legit kuma SO ground rule ki koi ho su ke zia gal hi dan avel velin ngo ana annei na hi tu le tu hi SO gruma kedar sangni le zani UPF le ke noa hin chule designated camp somli hi thinghlang munchum chuma hi hito kilhon chun hasia hi stipend dingin kedar khana sanggup che pi a hiwin gabsunga gal au ma ki pen hi chi hi pi jam hi tapu win hi jani kho chun Kozhikode Kerala muna kum somlegit mi numei khatle Malapura muna kum som thumlegit numei khat acute encephalitis syndrome in athil honi nahi Kozhikode Malapuram le palakit muna health authority hoin hichina na nipa virus akima do to kilhonin mi pi hovet kol na dingin pan na saten alaw vinahi tu ni khuwa dinga thusu LAHKHOM chum phondoh na in nei theu hi chen chu hitan ti